همیشه زاخ و زاخویان یعنی تایبەتمەندیەک هەیە هەڵبژارتناندا گەنجن زاخ و لاوێن زاخ و خورتên زاخ و یاخود زاخۆیی gelek xwînger min hemaseta wan bû partî cureke ye nayete wasifkirin. Serok Barzanî jî gelek ji zaxwe hez dike, Serok Wezîr gelek ji zaxwe hez diket yanî Serok Barzanî gotiye ku zaxwe ruh û dilê min in, zaxwe taybetmendiya xwe heye, îtir zaxwe gelek qurbanî dayine. Li Serok Wezîr Mesrûr Barzanî jî divê kabînê da kabîna nehêda yani tiştek ji bo zaxoyan kir ku di hizr û hişê zaxoyan da nebûye niha zaxo gelek pêşketiye zaxo bûye navçeyek yani dê şêm bêjin li ser asta rojhelata navarast yani wênên wê gelekê min ji bo vê yekê em bizanin ku bangişe li zaxo çawa birê ve diçîtin tewaqûatê partî li zaxo ji bo van helbijatine çi ne برز پروفسور دکتر شهزاد زکریا کاندید پارتی لزاخو دیدگلمه دابیتن جناب پروفسوری وارباش تو بخیراتی جبو کرسا بیسچاری دست بی که تو ممکن بحثا توقعات خوب که مورالا خوب که روشاته چاویا دیگل وی بانگشه ماندیبونا هوا گریانا هوا آخفتنو گفتگو جوینن هوا گل خلکی رد فعلا خلکی بشوی که گشتی لزاخو بوات چیه وکی کاندید پارتی بله دست به که زور سپاس بو و میوانداری سپاس بو 24 که میواندار کردین البیره البته 4 ساله کرنوالا هل بجارتنا العراق تیتنا پریفا برنه و پارتی ایکش حزبت مازنه العراق دمشین بیجن مازن ترین حزب سیاسی اشیا کرسیا دست خواه بینت العراقی جبر هنده همه روناهید که بنا سر پارتی و سر رول پارتی که پارتی دی چه انجام بده دلبره کاندید پارتیش نوه که کاندید حزب دیتره احتمالا پتر شیطن وقنا بجد کار خواه ویدوری انجام بدتن البته ناف خلقه دا مانگشه شنیا دست پیکری بگرماتی البته و فتره که ناف خلقه داد این و چند خلقه گلک پیشوازی که باش المتیتا کرنه راستی شلای کسو کارت مواخزم و کسو کار و هر وصا خلقه دیتر جه هر وصا خلقه جه هندک گازنده جیت هین و هندک دوین گازنده خواب گهین حکمت آخوا بکن اوجه تشتک گلک نورماله چند تو باش بید تدوی تو باشتر ببید تو وقنا بجن هر پیش و بچه ام چه تشتکیت بیجم ام چه پیش کشی وی خلق خواه بکن خلق مهجیتر ام خدمت آیی بکن باشه خلق که بیونه و پیشوازی که گرم المهاتیه کرم حتان و که سر رای زحمته بله الحمدلله ام باشه پریوچت گلک باش توقعاتی تد باشن مرالتا باشه دکتر بس زاخوی بو چی دنگی ان شاء الله تفاعلوا بالخير تجدوه زور باشه زاخویان بشن خلق اداره سرباخویا زاخو دو که شوکی گشتی چکو یک باز نه بو چی دنگی بدنه دکتر شهزادی و چه کریه و ده چه کن بله دکتر شهزاد کره هجاره که و وقت نابجن خواه پیگاهاندی و 20 سال از ماموستای زانکوی ما من اشیای هش پرتوکا سر دیروکا پیوندین عراقی و کردستان درست بکم هر وصاب دان و کونینا مصر و چنده انجام دایا 20 سال از میجوا عراق زانکوی زاخو دهو آکر منا تدریس کری جبر هند من پیزانین باش سر سیاست عراقی و سر دیروکا عراقی هین از چوی متقولا و وقت نابجن في تاريخي ده وفي كساتيا عراقي هرج دست بيبكش كساتيا عراقي من ناسكري وحتى دا مزراندنا دولة عراقي وما في كردات في دولتي ده وتشزل مزورداري المهاتيا كرني وشو ام دي مفايش ميجو ورجرن افرو كامنا كفنت همان خالتيا ده ميجو بيجن قوتي كا خديتنا دهية راست دهي هاتيا رويدانه بله ميجو نشان مدتن دهي چه بيا افرو ام چه بكن دي چوا بلان بو صباحي دينن فجبرن ده من اشياء خلال في فتره دريج ده كل زانكو مكار كري حف سال اسراغري كليجا پروردي بي من اشياء خدمت ملتي خو بكم ديف شيان باش والله دكتور وازش تشم تخرد بينم ان شاء الله بچما بغداد بروانيش ما في قالي كرد بكم بروانيش ما في دستوريه قالي كردستان بكم بروانيش ما في بنجاب بكم چونكي اسروجانه دانستاندنه قال گنجات كم دكتور شهزاد
اسوانت بینن حتی دو ماهی که انشالله دیشن البغدا کاری که باش انجام بدن. ببرد دکتر دقت کم بس چارچوبه آخفتن انت دا راستی بسیارک بو من درست بود. تا گوتی من هشت پرتوکت هین لسر پیوندین عراق و هرمان کردستانه. حتما تو کیری چوه نواوان پیوندیانه دا. اف بریه کفتن و سرنشیو و سر افرازن کدنا برا بغدا و هولیری هنه. پارتی همیشه بیجیتن دنگی بدنمه بلا پارتی اب هیز بیتن پیگه پارتی اب هیز بیتن بغدا جبوه چنده ام بشم پتر خدمتا کردستان بکن یعنی هیزبونا پارتی نوا پارلمان عراق دا گلو دشت خدمتا زیده ترا کردستان کتن دشت مافین کردستان زامن کتن گرانتی بکتن درجه میجوی پارتیا اثبات کردی که او براوان مافین گل کرد الحمی پارچن کردستانی گل دا مزراندنا پارتی براوانیاش روش آوا کردی روشالات کردیش باکور کردی الباشور کردی الباشور البغدا امشین بیجن تاکه هیس شیعه خو سرپیت خو بگرتو برانبر همی پیلانگری دیجی هریما کردستان بین گیران خو بگرتن یعنی هم خوش دست بیکن سردم شورش ایلوله وان دانوستاندرت نابرا کردا و حکمت عراق دا تاتینا کرنه راست گلک دانوستاندر تاتینا کرنه سردم شورش شستوی که حتی 75 بس هیچ جاره که پارتی سازش نکریه و تنازل نکریهش موافد ملتی کرد پارتی نلگل شری بگل حکمت عراقش برهندش پارتی هر دست بیکا شورش ایلول دروش می ديمقراطي بو عراقي وما في اوتونومي بو كردستان عراقي چونكي هكا ديمقراطية العراقي بيدانا بتن ما في اوتونومي جبو كردا ديارنا بتن بارتي هر الدسبيك ادام بزراندنا خو حتى نو كجل قلبي بو چونيا كو دويتن كرد ما في خواب شيوكي دستوري ياساي العراقي بدزفه بينن بل شريكه ما هف بشكت مت عراقي دا قالك جارا دجاتيا ما كرنا سيرفي چنده ام نشر خوازنش برهنده جاکر تو سحکه دروش مت پارتی بوه هلمتا هل بجارتنا شراکت بتن هاوسنگی بتن و الهاف کرم بتن ام هر سحکنا هر سکا خطابه پارتی خطابه که دشن بی برنامه جب کن دکتور کتنا هیزن سیاسی دوی باوری دانه کو پارتی بشیتن وان دروشمانه لپارلمان عراقی یا عراقی دا جب کتن چون تماشا ویکی کرد کو هوا هش پرتوک لسر عراق کردستان نویسین یعنی اف عقلیت انها عراق بريفت بتن براستی یعنی دم رابوری دا هرما کردستان گلک زحمت دا گلک ازیاد دا یعنی ایرشکنا سر هرما کردستان حتی برینا موچو بوجو شایستین دارین هرما کردستان یعنی هنگ دوی باوری دانه و عقلیتا کو بغدا بريفت بتن عراق بريفت بتن پارتی بشیتن يعني تعاملك قلبي عقليتي بكتن ده چارچوبه عقليتي دا ما فين كردان ضامن بكن اكيد مشكلك ما ظن ما القى العراقي مشكله ما نديناتنا ياسا وبرياره ده ودستوري ده ما دستوري هي حمي ما فت ميتي ده هين دويجي جناب السروكي قوتي ورن جناب براغاوري قوتي ورن برن خواري او الدستوري ده هي مزيدتر نفيتن يعني مش دستوري درناق مشكله ما تكيردت جيبه جي كرنا يا صادية فالفيري ده لازم ام تقل شركة خل بغداد مادام ام بش كنش عراقي شركة مال بغداد لازم بزانن او ملاتب انفال او حلب نهات يشنابرني اديش نايت اشنابرني هر وصا امج لازم بيدا چونك سياسات اخوا بكن امج هزر كن عراق نا او 2003 و 4 و 5 جبرهن الفيري ام محتاج بيك وبرينو خاري عبد الرحمن بزا سروك وزير عراقي بصاله 66 قلتي هكا 25 كرجه بمينن الشيا بيشمرقه عراق راحت نابتا فهكا العراق استقرار بفيتا هكا عراق بفيت راحت بفيتا بقهتا مستوى دولتي بلند لازم كيشا كردي في شيوكي اشتيانا حل بكتن ام افروكا محتاجن هم عرب العراقي وهم كرد العراقي ام بيك برينو خواري ديالوكي دكتور اف اريشت هني ام حل بكن ازبان ديالوكي بوما قالك تشيترا 100 سال ديالوكي تشيترش لحظه كشري تمام دكتور نظام زانياريك هي لسرزا خود بيجن تنه بارتي ديمقراطي كردستان لزاخوي كانديد هنا هيچ هزكي لانكي چين دا سالات چين اوبسيون يعني كانديد نينا لسنوري اداره سرباخوي زاخو اول راسته اگر راست بيتن بوشي تنه بارتي كانديد هنا بله راسته بله
أولاني السياسي بسيار بوانا موجهة تذكرت خورديت بانا وإمكانيات خورديت بانا بلا بخوا مرشح ترشيح كربانا وخلك كانديد ترشيح بعد خلك دنگ داباي بارتي خدمتك مازن الزاف يعني ترس فيكي هيكو وان 4 سال رابوري دا بارتي هند خدمتها زاخوا كيري تر خلق دنگينه ده توان يعني خلق وانا وقت بيجن هم بيس نكتن خلق زاخو خلق که پارتیه و همی هلبجارتن آجیه در کتی که زورینه دنگا پارتیه بدست خوابیناتی اگر وان يعني درجه وكري ببوانا قالك جارادي من دي بيجن نخير امش دبرك دي ان نزاخو يعني امش بربجير خوش دبرك زاخو قالك خلكتي ده لاني سياسيه ديتر جيتي ده چونك ام ديمقراطيه ده جين بارتي جا اگر بارتي قبيل نكر باي او بربجير بكن يان كاندي بك تحمي اخنا او بالا بارتي درجه وكري بلا بخاط ترشيح كربانا بس او صانن او دنگت بيويست يان بيتيفيل زاخو دزوناينن يان مرشحي وانا احتمال قبول نابتن اجبر هنده ومرشحة بارتيجا دشين هفركيا كدجوار كانوا دنگ زيادتر دستخوا ببین اگر وان خدمت گزاریت بوزا خواتین پیشکش کردن الوان سال دومای کده طيب سدم كابينه هي يعني بجدي حكومه كردستان بسرعه زاخو مسؤول بارزاني دكتور وجاري خلك زاخو وزاخويان سلمان كو بكردار رحوا دلن سروق بارزانينا وزاخو كلها راستقينا يا زرا بارتي ديمقراطي كردستان زور باشه دكتور اقل دومای که ناو خو خوب ده ناسین و هروها جمارات چنده شبو بشنده حجه کرنده دنگ درنده تل بیراوان ببینیتون و دنگی بده تا صبح روز انشالله ببیا پارلمانتار و از باورم پارلمان پیوستی کساتین وکی جنابته هنه جبر بچنده کو بسپوریات یا پیوسته بوان پیوندی کدنا برا حوله رو بغده هنه بله دکتور بله زور پس سپاس بوده هر کسی که باری بشیانت مهبتن از پروفیسور دکتر شهزاد زکریا سلیوانی جمارا من 16 لیستا پارتی دموکراتی کردستان سوزیدم براوانیش مافت گلی کرد بکن و پیوندی که باش و مکمتر تنابرا بغداو هولیر دو او پیاما جناب سروکی را گهاندی از خبات بوید کم همین مافت گلی کرد بدست و بینم و جیانه که باشتر بو خلک کردستان پیدا بتن رئیس پروفیسور دکتر شهزاد زکریا کاندید پارتی دموکراتی کردستان لاداره سربخوی از زاخوت کلمه و گله که سپاسین هر هبن